Dobar dan ljudi, ovdje je Vanja i danas ću vam reći nešto o 5 gathering skillova u MC-MMO-u. Da pogledate sve skillove, napišite _MC stats. Prvo ćemo baciti oko na excavation. Da saznate više o excavationu, napišite _excavation. Excavation levele dobijate tako da kopate zemlju, pijesak, travu i slične blokove. Tu imamo ability Giga Drill. Možete ga uključiti tako da pritisnete desni klik s lopatom i krenete kopati. Druga stvar kod excavationa je Treasure Hunter. To je mogućnost da dobijate bonus iteme da kopate. Neki itemi su npr. glowstone, jaja, jabuke. Što ste veći level u excavationu, to vam dropa više itema. Zatim ćemo pogledati fishing. Fishing skill dobijate tako što pecate. Na 50. levelu se otključava ice fishing te dobijate mogućnost da pecate na ledu. Na 125. levelu se otključava Master Angler, te možete pecati na brodu kako biste povećali šansu za ulov ribe, te ako ste u river ili ocean biomi, još više povećavate tu šansu. Fisherman's Diet vam povećava korisnost pojedene ribe. Isto tako što vam je već level u fishingu, imate više šanse da upecate razne druge iteme, a među njima i enchantane iteme. Možete i pecati mobove kako biste stresli iteme s njih. Herbalizam je skill koji dobijate kada uništavate šećernu trsku, lubenice, bundeve, pšenicu i sl. Što vam je veći skill u herbalizmu, to imate veću šansu da vam blok koji razbijete dropa 2 put. Postoji šansa da kada razbijate blokove kao što su pšenica, netherwort, krumpir i mrkva, da se automatski opet posade. S abilityjem Green Thumb možete pretvoriti zemlju u travu te zazeleniti cobblestone i stone brick, no za to vam treba sjeme. Shroom Thumb vam omogućava da pretvorite zemlju u micelium ako držite smeđe gljive u ruci. Kao i kod fishinga, i ovdje ima Farmer's Diet koji povećava korisnost pojedene hrane. Hyalian Lak vam omogućava da lagano dobijete sjeme kada razbijate travu s mačem. U miningu imamo ability koji se zove Super Breaker. On nam ubrzava kopanje kao i kod excavationa. Dok je on uključen, imate šansu da dobijete 3 puta više itema. Kad nije, imate šansu da vam item dropa 2 puta. Na 500. levelu dobijate Demolition Expertise koji smanjuje damage koji primate od TNT-a. To je korisno kod raidanja. Woodcutting skill dobijate kada uništavate drveće. Velika stabla možete lagano uništiti s abilityjem Tree Feller. Desni klik sa sjekirom i uništite donji blok drveta. Na 100. levelu dobijate Leaf Blower s kojim možete instantno uništavati lišće. Što imate veći level u woodcuttingu, imate veću šansu za dvostruki drop. U sljedećem videu ćemo se pozabaviti sa Combat MC-MMO skillovima.